Lideri Demokratske stranke, Sandžačke demokratske partije i Socijalističke partije Srbije postigli su načelan dogovor da budu partneri u budućoj vladi, piše Blic. Taj dogovor, međutim, ne uključuje G17+. Iako javno tvrde da je vlada izgurala tek prvu godinu mandata, sve stranke pripremaju se za reorganizacije. O velikom jesenjem spremanju unutar koalicija pa i samih stranaka čelnici vladajućih partija još nerado govore u javnosti. Dogovor o zajedničkom nastupu Tadića, Dačića i Ljajića na narednim izborima svima je daleko, jer kako kažu, veruju da će ova vlada opstati ceo mandat. U svakom slučaju, napetost sa strankom G17+ stalno je prisutna. Kad je u pitanju G17+, je deo vladajuće koalicije. Sandžačka demokratska partija ostvaruje veoma uspešnu saradnju sa svim predstavnicima koji čine vladajuću koaliciju, premda vam se to ponekad ne čini tako s obzirom na određene ideološke razlike kad su u pitanju neke političke partije sa kojima delimo sudbinu ovoga naroda vodeći kroz ovaj teški period ekonomske krize. Sandžačko-demokratska partija sprema se za formiranje nove stranke u novembru i okupit će nekoliko manjih partija socijaldemokratske orijentacije. Socijalisti su trenutno zadovoljni koalicijom sa Jedinstvenom Srbijom i PUPS-om, ali i saradnjom sa koalicionim partnerima u vladi. Ono što se vidi u medijima i ono što se može nazvati spekulacijama prosto ne želim da komentarišem, ali saradnja između ove tri stranke je nešto što je nesporno kako predstavnicima sedme sile, tako siguran sam i građanima Srbije, jer se već svi pozitivni efekti te saradnje vide na realizaciji ovih ciljeva vlade Republike Srbije, u kojoj je naravno i stranka G17+. Za sada najpopularnija partija, Srpska napredna stranka, poručuje da ne može da bude na istoj strani na kojoj su i demokrate, pa će pokušati, ono što nisu uspjeli kao radikali, da kristalizuje blok koji će se suprotstaviti trenutnoj vladajućoj koaliciji. Ja mislim da je očigledno pregrupisavanje i da za male političke stranke neće ostati previše prostora. Morat će dobro da razmisle o svojoj političkoj budućnosti i da se vezuju za velike političke stranke. Naravno da nama nije mesto u bloku u kome su Demokratska stranka i njeni koalicijni partneri. Mi mislimo da je barem polovina građana Srbije na drugoj strani. Svedoci smo da su različite varijante za pregrupisavanje u opticaju, ali da se ni u jednoj ne pominje stranka Mlađana Dinkića, koja također na jesen planira formiranje nove regionalne stranke. U G17+ rečeno nam je da će ta stranka ignorisati mnogobrojne izjave i natpise u medijima. Žaklina Tatalović, Fox televizija.